Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadiakan sakanu dina pitu ana lama bangsa ko kaid na muna sa pitu akan rekanu na sokakeun ganiu ku unina nu lageun di muswaraku. Nagi mambu apa kabirkan sama ana buni-bunian maka penggulalan aku iroi nagagaw na pananadeum. So anda ngakalala minirun dari risa di mayon manguda pakatembeng awai pilila akan ipukur matakan ko pagariakan peridam magadapa so pamilya amatundi aku subala ang kutapar angan ko turugan aya dana si Madam Aziolit misulutan na bae sa arkata dilimbayan. Peridam magadapa wana di ko tarutupan ako usulok purinyo na tarutupan ako na so di kang giginawa na pangganapan ako na so ka isaw bansa nakati so request pantun ka sa tetangga ingkabu sa sudi sa wasala.
na